le toi tau whaia ni upo le tātou nu u ma le Itūmālō. Wa afisiri lava o le kama lava o le ele ele. Ya afisiri ifo na tupu mai lava i sa taua. Lau tau Minisita o le tofi o le tātou Itūmālō. O le anganga silin taua o manino me uma. Pe langi, pe tau langi. O le mea lava e tu mau e whaavavau. Kaua o lea e tulonga i whaupapa ma maor tai fia. Tau si vatele ainga o mawenga. Ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa. Aia, te leinga ma le whaarwhao sa taua. Te leinga i ale lunga. A o li liu lea tafo le tātou Itūmālō. Ia o apa e pae. Te maor tai tausi e Luapitofanua mau whanglilo. Ia aia, tō le fōa le mapu. Tangaloa le li anoo. Ai te nane u tūtum whaitau. Ma ni noa ma au bua. Ia ma le malu ia whangsa. Pa ia fo ele nei aso tātou whatasi. Ma le pule aonga. O le laumua. Al tātou whalelua. Ai maise le vasenga mamanu o whai aonga. Ia te nane fo i tupu mai e o le tātou Itūmālō. Mai papa se ia Pā'ia whangsa. Tātou whatasi ma tātou mālo whalongia. Le sunga ia elda ma sister pot. O la ua ia whai masui o le Ekalesia mamona. E moli mai ma whaatau teia le fisosani ua tātou maua. I le nei vai tau le soifua. Leo tātou whatasi ei ma le fionga e presidene, le fionga e presidene mua. Ia whaama maluina mwhai masui o le Ekalesia. I tūlanga e pei ona iai le tātou waso. Tātou iai whatasi ma malo mai New Zealand a le Ekalesia mamona. O elder ma sister Nancy. O lea e wha maluina i ale tātou wha moe moe pei ona iai le so. O le aunga o le so e pupu uama whaingo fie. O le tuatua aloa ia e le Ekalesia mamona. Le poloketi sa ofo ina mai i le latou fesoswani a wal tātou Itūmālō. Tele nisi Itūmālō sa tau vāma tau mwhai ina ia maua whaamianga nei. Pei tai ia le lofa le tua le tātou Itūmālō. O mafu ai. O na maua mātou sota inga le lei. Ia matulanga e pei ona iai le fisoswani. Whapupu ulawa se tala o tātou poloketi Tane Vai. E ama le selau ma le ono Tane Vai. Na fōa ina e le Ekalesia mamona. O se vainga kupe wha selau tolsfulu afe. Ma o tupu tala na tau au ina e le Ekalesia. O le lato me alofa lea. Au wale tātou Itūmālō. Whatasi ai ma le tātou vainga tupe le tātou whonwhawai po le miliona. Se lau fitsul walu afe. I le umaina o tātou tangi. Whatasi ai ma le wha lavaina o le fisoswani le Ekalesia. Lea ua tula i mai ai tātou Tane Vai. E ova le lua se lau man tupu lea sa wha sosoa. A mata mai lava i papa. Se ia Pā'ia whangsa. I le alofa ma le mea alofa ua tātou iei nei. O ala lava o whainga mea. E o lava o na su mai le Ekalesia. O lewa o na umal tātou poloketi. E tau lava o na iei tūlanga alo ia. Su mai le Ekalesia. Ina ia mawhai. O na tau au ina alo ia. E tātou poloketi. O lea fo ina ofo mai le Ekalesia le whapopoina o tane moe lua ta i se lau ta i skulu afe tane. Le tele o le vai. Sulu afe lita.
il tātou whaleaonga, ia mal whaleaonga I papa. Le ala leo le manau ina ia whaia I tono le laumua nei, le tātou sauninga nei, ina ia mawhai o na awai whanau, peitai utele o pasenga, ia ele o awai, o na nisi o wha moe ngal malo. Ale nei tai au, moli le ngang whaaftai. O le Ekalesia ma mona fo I lon tala ang. Kasi lea nu me la kasi, lima tamatau I ai lima tanga loenga o soifua maloina. I le tele o lato soaswani ala wheelchairs, e ala I moenga, o so se mea I to'o, e whio ai leite ngata wa le whali tonu ao, e ta I tolu sapalai le tausanga, e whaafoe lava le Ekalesia mamoma, whaatasi I manisio, soaswani. I tātou no whanga I tua sivi, tātou whale nifo, whale mai nifo, ta pena fo I lātou masini whaona ponei. Ina ia whaatau tei ai taulang auma. Au Pā'ia, na whaai fo le Ekalesia, le masini e whaata ai o loa. Ina ia ato toa le aina. La tau whai atu sitala I le ngangana Peritania, au wā lava o tātou usua malo, I tūlanga I pei ona iai. Talofa and warm welcome to the Vaisigano constituency here in the village of Sātoa, in our beautiful island of Hawaii. We are very delighted and so happy to have you join us today in the official handover of water tanks for Vaisigano number 2 constituency. As a member of the parliament from this constituency and a chairman of Vaisigano number 2 council, we strongly believe the equitable access to safe and affordable drinking water for all people is a need. Water is the basic need for all people, including Vaisigano number 2. During our conversation and our agreement, Mr. and Elder Board, I remember October 2024, we signed the agreement for your help and your great aid to the constituency of Vaisigano number 2. And now, it's a special program for you to hand over the great offer and also the project. So I would like to take this time because the contribution from our Mormon church is 430,000 plus our 178,000 from our Milionga or project of our constituency. It costs about 600-something thousand, the total cost of this project. Now, on behalf of the constituency of Vaisigano number 2 and all its people, we would like to convey our sincere thanks to Elder and Sister Bond, and also the church for helping our constituency. As I said, people have been enjoying the good of our water tanks, especially your offer. And from now onwards, we pray that God be with you always and bless whatever and whenever it will be. So, Sister and Elder Bot and the President of our church, especially to our South area, we thank you so much for your time spending for us. We only wish this is not a first time to open your door for Vaisigano number 2. We still have a lot to meet, especially concerning water supply in our district.
So once again, we welcome and thank you so much. Whaaftaitele fo i mole water tank Sāmoa Supply Company. Tātou tele o whaatasi manisui. Ia o lātou ia sa whaafoina ngā luenga. Ia se i o mai lava i na maea. Salo tātou le whaatasi o na o maea lātou pito lau. Ia le Afioga ia fellow break ma le company. Ia e mai se fo i fsota inga. Sa tātou iai ma le whaasosoina. Anda lava o prokeki ngei. Ele ngaka inga fōa i mai kange, ai sa lako whaakupe inga. Meo ala vai, ia mai se fōi me whakpale ai a kako mau ai le vai a ngai kange. Ia sa lako whaako inga lava. O lava i au kamuka, sa whiwhiria, e mori fōi whaafkai ai lako sa ku mai kau au. Inga i fsosoangi a kiri kako whaamo. Moe whaafkai fōng whawai, ia kako ku ile kua, wa o me uma ia o me alofa le kua ai whaafkai kele ngei sa malia ngalelei ia a kongu la koe maua mai ngisi fsosoang ia mo le anga i luma ia e whaafonga mai presidente ma le Ekalesia ia kako ai ai le manu oulu ia kako whaapei fo i whaamanguia le kua ia system al report ai mai se presidente mua whai masui le Ekalesia ia whaamanuia le kua le awhia soi fua. Oi wala waku president mua sungai kau simtalang wenga ya tuau te lua o kinga le Filiping o ngai fa moe male lua kualo ia o le prokeki wa umong fosia il kapo kumalo la ngai lava prokeki e lua kangi kele o fale a onga lua papom sa tau ia male lua se lau mong kup kange o umong faso soe o kako ngu Afioga tono le o mai ale po evi inga le tue le tai au a o se avanoa le ia mo tu ina mai o te ina le lipini a wale tu ina alo ia mai o le nei poloketi matango fie moli fa taitele Ekalesia lo tu mamon ia mo fa moe